Kada pčelinje društvo izgubi maticu, u košnici se pokreće jedan od najvažnijih prirodnih mehanizama za opstanak zajednice. Pčele vrlo brzo osjećaju da matica više nije prisutna, jer se smanjuje količina matičnih feromona koji održavaju red i stabilnost u društvu. U prvim satima društvo postaje uznemireno. Pčele menjaju ponašanje, traže maticu i jasno osjećaju da u košnici nema vođe. Bez nove matice, društvo ne može dugo da opstane, jer nema ko da polaže nova jaja i obnavlja zajednice. Ako u košnici postoje jaja ili veoma mlade radiličke larve, pčele mogu da pokrenu hitno podizanje nove matice. Radilice biraju najmlađe larve, jer samo od takvih larvi postoji realna mogućnost da se razvije kvalitetna nova matica. Ćelije sa izabranim larvama pčele proširuju i preoblikuju u matičnjake. To su posebne, viseće ćelije u kojima se razvija buduća matica. Kod hitnog podizanja matice, matičnjaci nastaju od običnih radiličkih ćelija. Izabrane larve dobijaju obilnu količinu matične mleče. Upravo ishrana pravi ključnu razliku. Ista genetska osnova može dati radilicu ili maticu, ali posebna ishrana i način razvoja usmeravaju larvu ka budućoj matici. Posle nekoliko dana matičnjak se zatvara. U zatvorenom matičnjaku mlada matica nastavlja razvoj i prolazi kroz završne faze preobražaja. U ovom periodu društvu su potrebni mir, dovoljna snaga pčela i dobri uslovi u košnici. Nova matica obično izlazi oko 16. dana od polaganja jajeta. Ako su pčele izabrale larvu koja je već bila stara 1 ili 2 dana, matica može izaći ranije računato od trenutka kada je stara matica nestala. Na kraju obično ostaje jedna matica koja preuzima ulogu vođe zajednice. Kada mlada matica izađe iz matičnjaka, ona još nije spremna da odmah polaže jaja. Potrebno joj je nekoliko dana da sazri, zatim izlazi na paridbene letove, ako vreme i prisustvo trutova to dozvole. Posle uspešnog parenja, mlada matica se vraća u košnicu. Polaganje jaja obično počinje nakon 1 do 3 nedelje. Proces počinje već u prvim satima nakon gubitka matice. U periodu od 1. do 3. dana pčele biraju jaja ili veoma mlade larve i počinju da grade hitne matičnjake. Od 4. do 8. dana larve se intenzivno hrane matičnom mlečem. Od 9. do 13. dana matičnjak je zatvoren i matica se razvija. Oko 16. dana od polaganja jajeta izlazi mlada matica. Matica je srce pčelinjeg društva. Ona je jedina potpuno razvijena ženka koja polaže oplođena jaja i obezbeđuje budućnost zajednice. Bez matice broj pčela opada, društvo slabi i vremenom može propasti. Zato svaki pčelar mora da razume ovaj proces. Hitno podizanje matice nije samo zanimljiv prirodni fenomen, već ključni mehanizam opstanka pčelinje zajednice. Sačuvajmo pčele, jer čuvajući njih, čuvamo i budućnost.